Hanjang langsung along CEM Gold Cup Football Championship 2017 apat Kirikama Mai Keseng. Karbi Ajutang Aman Pen Dr. Sarsing Terang apan Arong Gaton. Keroni Forest Range atum Penteng Pikang Huatum Amashin Keneb Dunlong. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sami Durmi Bepi Nonar Jikta Birtang Ton Pen Hanjang Langso Sport Association atum Cepatir Pi Pen Tere ni Pai Troxy Arni Gang Sampor Pai Kethoma Por Pen Hanjang Langso Stadium Janardhan Pathak Memorial Open Stage along 3rd CEM Gold Cup Football Championship 2017 Abaha Kapathuji Aphan Tirikam Amai Keseng Amai Kang Nia Birta Kat News Channel Aperang ke Ananterang Hanjang Langso Pen Birta Nang Pale Hanjang Langso Sport Association Amaipu Karbi Anglong Autonomous Council E Jiwan Chandra Pathak Pen Kechapahim Pupon Amayalong Joyram Tiso Pen Si Aluhi Kepachunia Por Enlo Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Longki Timung EM Surjo Rongphar LSAB Chairman Ram Singh Tokbi Handloom and Textile Board Chairperson Kadom Terangpi Kasa Dunmaipu Ra Kro Chunbang Pankaj Teron Chunbang Panjan Teron Chunbang Horen Ingti Sanjay Timung, Langtuk Timung, Rajendra Rongpi, Jogeswar Shyam, Hijinat Rongpi, Dolong Kiling, Lapen Penang Kathegiding Atum Chetong Dun. Mai Kepa Alam, Junasing Pangcho Pen Siklarda Alam Thanlo. Mai Chengchea Prang, Kasa Mai Phubarim, Karlitang, Dr. Sarsing Terang Akai Alamo, Kasa Chunbang Pankaj Teron Pen, Than Pajir Misi, Minidisia Por Ingsamri Pen Chikimo Padopon. Mayalong Chetong Dun Aluhi Atum Pen Kemesen Pen 3rd CEM Gold Cup Football Championship ke Pachun Pamei Thekji Aphan Chethan Chemumpon Lapen Bang Putin Atum Penta Laso Football ke Pathu Mesen Pen Chunji Pusi Ning Therinti Athe Aprang Prang Penta Thedung ke Pathu Tame Mesen Pen Bilo All Assam Athletic Meet Tame Bilo Lasinon Adihu Tame Mesen Pen Chunji Pusi Kasachun Bang Pankaj Teron Pen Ningje Penang Chingwayapi Lasso CEM Gold Cup Football Championship Mesen Pen Kepa Chunji Aphan Tirikam Amai Tame Senglo Chief Patron Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Patron MLA Dr. Numol Momin Sum Ronghang Joyram Inglang Dr. Mansing Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Deputy Chairman Lapen EM Atum An Aphan Ingwailo Tirikam Amai Phu EM Jiwan Chandra Pathak Working President Jonasing Pangcho, Vice President Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Kang Jang Terang, Surja Rongphar, Lengrich Timung, Lapen Rajendra Rongpia Tumaphan Ingwailo, Chunbang Joyram Tiso, Hemari Tokbi, Kadom Terangpi, Monitor Singh, Danish Giri Atumaphan Ingwailo, Finance Secretary Ram Singh Tokbi, EM Surja Rongphar, Treasurer Hunaram Singnar, Officer Secretary Langtuk Timung, William Singnar Lapen Iria Hasa Atum Aphan Ingwailo opening ceremony closing Chief Coordinator Rilipson Ronghang Rajan Rongpi Press Media Subcommittee Convener Robi Rongpi Anand Terang Lason Thak Thaksi Penang An Subcommittee Seng Ponsi Arpu Pek Ponlo Lapen Kachatong Dunatum Anke Klembang Arpu Pek Ponlo Lapen Anparta Kevangji Thereni Pai Kep Arni Puthot Kecheng Si Executive Meeting Padopon Thuji Doan Alamta Laso Arni Si Chingwai Tupameji Aphan Pachini Lasi Halaso Arni Ke Doan Atumapor Ateng Pen Chetong Dunji Aphanta Pachini Pon Karbi Anglong Autonomous Council MAC Difu Town Committee Chairman Lapen Karbi Anglong Sport Association Amai Phubarim Dr. Sarsing Terang Aphan Tere Troxiarni Karbi Ajutang Aman Pen Difu Rok Supia Thirialong May An PC Arong Thon Pontanglo Dipurong ni hanga maker Dr. Sarsing Terang Aphan Dipurong Supiang Kang Pajoy Padu Pen
Dipurong supia thi ri along an may pipon tanglo Karbianglong Autonomous Council MAC Dipu Town Committee lapen Karbianglong Sport Association amai pu barem Dr. Terangapan Karbianglong Autonomous Council Secretariat Dipu Town Committee HSDC Saihem Adarsa Hindi LP School Kasa Hiti piang kang pajui pen rong kang sampalida Dipu rong nihang English High School Charliao Somaratumta Miri Pupu pen Karlitang Dr. Sarsing Terangapan Chepadidun Rinti Karlitang Dr. Terangalam mule Chethandam Ji Pulote alang limonit apun ke Chokabangpu Radapan kachi o un monsam anokbe alang likidat hemrit pen koki dalan do thakreng me pen kachi o un thekser bangpu Karbia jutang apan katinini abangpu Dr. Terang Karbianglong la pen Karbia radapan kam ke klemji aning hang olang setalang li kahino keso arjer dingklui ke pangjia jok theripo pho arni Dimapur Ihum Hospital along menmenamek chilo Dr. Terang arong kachevoy jui ke Karbi hampang apan kapaplengun e akanahok pusi pinang anabangpu bangpiatum ning monduk chipirinti pen ning jerinti West Karbi Anglong District, Keronia Longkedo Forest Range Officer, Southern Range Angkang, Ingnam Raikom Asaipu, Kapingkat Ateng Pen, Patrolling Kedamahu, Tengpi Kang Huatum, Tengpi Kerok Amashin, Kenebdun Long. Thereponi Pai Troxiarni Kayason the Taxi, Southern Range Keronia Long, Kedo Forest Range Officer Pen, Ingnam Raikom Chokomara Tumapan Patrolling Kepadam Toyahut, Cherikindeng Hiti, Adungalong, Eucalyptus at Tengpi Kipi Tang. Beng bomahot forest at chokomaratum kiledun rokajok thengpi kang huatum at dimalong pen katlapusi idot forest asai pu pachinipon. On instruction of ranger, hukum ban into patrolling dam lo up to Jirigindeng. Jirigindeng town road along mat Eucalyptus along ibom mahosi nil tum bagari pasang kog lo emat raso mesin bang long long lo mam ni tum bangke ahem putu la pi bom tum bangke kadru kumat nem long le delo labang so mesin masih ting pigi pi long ke klem ipon pi boy put lo section bom bulon kene bun lo 50 kon ha 70,000 naba 50,000 kona penska selama so amed bangke mesin long to ke made in Brazil pusito Lapen kirok iya misin ki lasohot chitikeng kokajok Keroni Forest Range asai hemalong an Vandeloputa Forest asai pupen than pachinipon. Birta Bangkala Ponsi Kangton Iglo, Lang Igbom Takat News Channel, Domit Hagme, Kurwang 2.